Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasni. Na kaliang kinong yalam jong kasur kabri uhen nyautrap. Hene kesngi thoding ke lapan pa bakim shem lapat hun nya kakai pot jong kajing syak siat yap. Ya uba Cherry Starfield thank you. Balawan ra na kaying dorbar tauan jong kajala kabade ke dorbar kebaning kong jong ka dorbar sanrai. Hakajing keren bat kilat pathai khubor na kaliang unong yalam jong kabri uhen nyautrap uba don bok lang kharling do. Ulaong baka kai pot ke balawan ra na kaying dorbar tauan hene kesngi hakaying dorbar tauan kajala. Uang bakim lak ban priang dalile ru ya kene kakai pot namar ki sabut bat ki kerteng jong kinong penyap ya ubat che kila jaklot bat ki klamdon shu ubat kinong sakhiru Ni ngimdan kasuntur hante po assembly kini ki para MLA kan kitu ki 36 ngakren kal pangi 36 ki MLA na porilu hasi jantia kini kan hadin ma philayo ya kini kakai pot let ban study tikna haye let's say ma phidan that voice ban race po house ngiti ngidai ki breu shabar jong house tingi kentu ya kini basu ma ban lei ha kini ki sngi pasal showman session arai bijim step kalau long ka ke kabala kala dika pre-plan jong ni ka sarkar MBA ting su ban ong ba nakaliang jong sobre new trap ni su ban send message ru wat yakini ki parlok ki barang dan sabar nani ki ban sawan ni haban pej bah ya ka jinglong jong ni go ban ni nom la ban tip menta khot syak ta ka pistol hare halendat yo jak maja yo ba ceres keno yo breu ubadan ta kidis problem ubadan ta pang mat hijan kena pun ulik bom kin motor kat ke age ko jong de kham tam lele kat no ki di young age le se ki blang wan de le se une le se ude udak jing mesau ladang ngim la ba ban le e persan sarkar ni ha banong alert ha banong husiar yang ni ko sarkar namar ngi sutho ba yaki ka mensim ejri jongmu somla jongnu nolong kebe kene ko sarkar hi kaile ban tham tenang le jongi ni penrem bat ngi kwa ba kita ki wei pat ki para nong mi khmat ani legislator mo lada PUE ya ka kai pot la please mane kalong kum to sungoba raise kene ki issue haki wei pat ki session ani haki wei pat ki sngi ki ban salon ko ba ia phi ki parlong MLA ki badang sngo ba pidena ka juk dok snam pat ngi lani pidang sngo persya ya ka jiksha dekat jubor jiksha thombor jong kwe pat ki pardo persnam ken ma mom phi ru pidi ta ka juk dok snam jong ni te ken ma la da ki sngo phiai ka ne shim issue la ne ra no hagini iwe pat ki sngi ki pasal long pan debate ya ka ne ka jingjia ka bala jia hapo ka bri nyu trap jongi hande bo snong mulai ngim saya song berkatwa mo pangila ya apa dia berkata kumpul ngi ngi nak liang juga super new trap lada ki ngi perken mau nado ba NCMT leng ba kanika commission miklia human right commission kadai leng ba ka jingia manjur lang ba kayi ngi sehun hajik sha ngi dawara ka wei sha ban toket ngi kanika kun rei leng ba ka jingia manjur lang kayi ngi la ya manjur bat ba la kle dau justice ti bai bai te mentahi ko balo ngini ap yang lambat ka ngini yar kat kayi ko mangila ong ado kasin mereka bagi yar kat kayi tementaro ni yar kat kayi andre asuko ban olpa kirai ki bakam ngin sa syem andang ila syong ka meeting ke jongi pat lesi sai kai ke ba ngin sale persya yang ka sarkar ke ba kedop lesi kinong priya breu pat penstom yaki ko ba pilai ima yakino hikai ki badawai ka hot penstom na ba syong surak yaki midday meal pat kum terter dengi kumbangi ong nado peningkong ba ngi penram yaki ka sarkar MDA tingin mo ban len pej kumanta segi rumah konrad uang ba kan sa call explanation hana habede perkenika diksha penyam call explanation itu kulit apala dep bagi tik kulit penyam boleh man call explanation me aki haji sal ada ban system kam ada lagi herem ta haban call explanation me aki kani kalong kalong thamula ni kamkai denak liang jongi idawa bagi ka fast track court kedepan ya kedepan sim kamna ban hakajuk kepor kani ngi suba bakadon ka ka conspiracy ani ka jing sela wat hapdeng joki di cabinet rang ni teki minister namar ngi ngidang kemau hak tu kupor when ki minister ubala step down herai let's say within an hour let's say labrong ulash keu biang hata ka khan kani kadon ka ka ba nak leng jongi hi kum ka sur brinyu trap ngimla priang dalile ru but kajing ya
let's say menemo ngasuk apa send ke message kerpang sya kini ki bullet keberi para personam jangi ngi hang nengim syongna opos la nengim persya ipi para khoi ki bullet amadal ki bullet ki bapa dari ki basniyo ngi persya mentai ki bullet ni beriyo ye ki kitang suloi jong kinong bat ang tel lada ngi phai pat cek tu jing jang lada ngi kerjang dien ngi nom la banlen bau ba chire sude kubre badan apa teng kamet ke papang bestam let easy let's say ban kami naka kamera songkai ne kamera thia kami lada phisuba lani u pi bu udan i kam sni hang neng tai